Hill State People Democratic Party kadai ka sengtrai ri na po ka jala Meghalaya ka bujuyang skambe a kanongrim banong em ya ka jingti ya uranium ha po ka jala khamtam e president barim ba hopping stone lingdo ubalakhla no menta ka kantiru kumju ki yang skambe ban persha hadin ki jingyo i hakila thai ko bor ba ka sarkar kala ban persang ban khlong yo niu mar po khandau halor kani na kalyang ka HSPDP ha po ka jelau ba KP pangyang kilale ban yikundu yo Dr P Kumar Upadai Regional Director Katanat Autonomic Minerals Directorate Jangka North East Region Hakabau lapentip segi nongilam ke HSPDP bak sarkar India ka khamdon shu haka program ni kabanta banti uranium hapo ka jala Meghalaya. Terima kasih kum ke parti bagi semua bagi yakini ki media report kum ke parti ke baju yang scam bat ke bantuan ru akan norim banbu akan manifesto ban on no mining uranium in our state. Bangsa banti uranium hapo ke jala jami. Terima kasih lele daladehi bani kendu markmat ya director Dr Prakhar Kumar Regional Director AMD yung ka North East Region ka office jungi ko nang tayo no mansong kajilay ki jungi kalong ba ngide kendu markmat yaki bahato na ka sarkar India kadang don em ka jingthmu ban explore lani ban extract yo duyong yo uranium hapo kaneka state ke jungi ke jala ke jungi Meghalaya kadin ke jinekren udang wan Johnson menin ke sihi ni director handai ulakan sagrar ba ka AMD kalong kum ka ministry ka bapai ya kingdom jungi marpo khando hakabai ka state apo kari ko bai tendai ke bodele ya gani gadai ka usul kum ka agent ni labnong lane kum ka bale ka corporation ka bale ya ka mining mo activity tendai wong sai ba ka sarkar India mo bedai bat kane ka kam ka bakmi mar bo khando khamtam uranium ka khamdon su ka program jongka ka agenda jongka ban explore ki ang no further works no further exploration nagabanta uranium po ni ka state kita nang take office tang nagabanta ka state of Assam ka provincial ka barkiway ka state jadi kami ki stand committed bat ka ay ka ba ka sarkar jala jami kala rai haka dagani ka sarkar ka bamiswa apo ka jina mo Dr Mukul Sangma ka strict August kat kan 2000 kanriu ba kala kensai atau rai dekat kabinet bahkan dan su kanu ka kalau withdraw no ya ketu kajing bandan ke pre mining hapo ka state kejungi TKA ke baka sarkar kala rai bat khamtam ke bagi paiba ki persya tenaga liam jongi ke MD ni Steve Shai ba karon sibun uranium hapo ka ni kajala tendai ban ti ni kajing thu ban ti kamdon su adu benda kasi tenak tak daungi ong baik kum ke parti ngi kwa ban sai rar namar ba la da kadon ke jingthu ka tin dak mai pap te kan create wat ya ka jinglong ka jing ta ka suk san bat khamtam ki sem halang ge jungi ki ba phi ui ki ba phi ki juyen bat ni ka parti ki juyen ngam ta ka banta ka cost jong ri ba sai ban riu ki try khando kahima hangthi bat ki samla teni ong ba ninam la ban priang dalai la rang don kanu no jing thu ba phinti dan phinya shikmat ka bede bat ka kam banti yo uranium te kata ka long ka ba ni kandu kum ka party bat kiru ki admit Indonesia ba yes is PDP na du ka po jo mai hoping ni ki ong tau former president jong ka party jong fi itib ba gelong pioneer ya kini orang champion ya kejeng Persia nomor ba kisuthu ba kani kala menora ke cima ke threat ya kan jadi ko barit kumjongi de ni la ai kejeng tho ka sai ba ha ko por bangawan dalade ba ka parti jungai ba nilap ba kidon kitu ki ba kila serdep thamai le ya ketika jika badon uranium ko domesiat ba kemudian takan nomba jenren tinggal bang tu sibun kejeng ba ngila tho suka sarkar na yang jungi ka parti kawai kalong de ban seal yaki
ban penting kena ba kan ban leakage te ngelayo ya ka city nak office jong sheet minister kagane ka arpotrik jong march arjar kwa kila reply ngada ka jintho te ba ka kham sai ba la kata ka leakage kila penting kena kumno maki kumbangila omba kanam nei bandon ke leakage dale le nei bakindon ban khang ya ka jing mi ke radiation akani ka leakage they ban make sure kata te ngila bot omba de bandon kanu ka inquiry committee mani ki expert banda shai kada ba kadon leakage ni te ngasu itang lagi media report baki om kamdon leakage tumrai officially hingi mio ya ka city naga sokran juni tingi hapan dawai ni rubamo ban penting kena susu pakati kalau ada sil maki la kalong kalau tikna ne ban like naga leakage ne yo kadon leakage kan kata irrigation ye kata ba kumbang ila dawa ban ke dawa number 2 kalau arpat kalong ba ni ba ka school adom yasia kata ka jingle jumi ni lapa nadu ko te ka snem ka ba don ka jing yaki kadon ka jing yaki uranium na thai pikan mau ha ti islam ki ba yaki ni kong la khang no ru ya ka school jong ka dom yasia ka bari ka government LP school de kini ka jia ka sem ka nais pa pra punyo de ni na ka party ni la dawa sa ka sarkar ba balai ba tang na ka daw ba ki persya uranium pi ba de pi wa de ka school pi la khang kharga ni kai pi la pha no shoi de ni ada ka jing tho ka te ka la potrik Oktober arsara tho de la yo biang ni ka jing jubam duki ba ka sarkar na du kini ki prai March April jong ka minta ka snem arpuat kina reopen ya ka ni ke school ba kila pa biang aru ni kai ket kum ba si ba pa director sangi bala play biang ya ke school ba ka jing persya uranium kamdai ka taw ba ka ba kintu ya ka ni start kun kun song kun thaw ke dia ka ni ngapan pau ya ka jing sungu kun party ba ka government kala priang ya ka ni ka jing lawa ka jumi ba kila reopen biang ya ka school sai ba na phone manager ki nong song ha ko domestia ba hoy kilawan tambah kilawan impor ibala da sedang ka school te lihat tak lagi nak kita dulu pasir. Ngangit bagi school kan imbiang kan ya sekarang biang apa kita ada kami untuk school di government. Apa ni keli ya kata ke surok, lah ke surok nanti nak po non-stoin ramrai kershai. Mesua ka don link bat ke jintu juti orang explore jadi uranium mining. But non-stoin ter Shadow mesiat shadow badon ni uranium nilabu ke jingkeli ba hato ke ne ka noston ramblang wa kaji ranikor 2 lane road project ko connect ke ramra shadow prasai shadow segau yo kadai ni em ka bakiling ya ka ban explore uranium ke manta kini surok kilas dang di banian mo de ni sulam ni ba sokar ra tip sahi ba ka jing thu jo ka jing pi ni surok berarti kelas aslam dai umar ba ka dai ka jing bom shai ni kong ba ka yasno ko ri ti uranium temre hang ni yo ka siti ba shai ba de ka jing jong ni ko surok na du ram ra ka shai ka don ribu dai kilometer nanta upgradation ya ka surok nanong stoin chowa ka ji galong sau pulai point sipau kilometer de kini berkhoi la itendar la sedang ke kam ke projek lanang yai kam baka kundon kanu ka jinges no at ka jing ti yang uranium de nakaliam jugi kun ka party ni kwa ban shai so banti tingala shai yang taling baka siti la kam don ka jinges no at ti uranium de nakaliam mo kan pau sulo so ka ba ala shai ko stan ta ki so ai ni stan